eno gitung bona ana bene pabi kwene pigi mi kon eno pigi ganga pa kwero konyo lutiano pa ma pien eno ni lutiano pa mama na ko yes pa kwero konyo gi amia ni gien bene gu bedi gu dong bene gu bed mabe ando ngoma we ana we ni para mo jole la mera ko kere mon peribu ot la mera ki kume para mo ripu kere ot pien la mera bi ko kere mabe cha mo bu cha ko lokai kuma bu cha ko lok mogo maraji kuma pene no dega eno no cha mo kene ki nyego moni nyego moni manana gwa ko ni ko je mo kene bebe ma tie ki no in ko me chane la choni ku dugi jole agi ngoi kwaro wak me dor le me ogene eno ma me obu uni chuori so no la mi yorte kan ko nena mabe ma che donye bedroom la bonoke pien cham kene we ati lungi no kono mien nga mo ni tiga lungi ye kan i bieno trok kidong chamo e bicha ko ket gumo me rukbong mo mano pupore ke rukbong ni mano attracting la dit ma mega e gume ni pede manene ichako gu ichako du amur ke ga gire da no tie o muzuri gire na ye tu bare kuja mano andong pa wonia what jakinen ambe chakhe bon wede pala choge right jakinen la cho ke lo wadine let's say go mene ati wa la cho po kel mene yes ba to mene la mene ni go o mene na peron be to albat ko ma kere wede pala cho enengi pero bu dugu bot daho me ot right it's okay nen daho ke lo wede ma mege let's say ne go kelo la mienne it is likely ni mono it's most likely ni mono kelo pere ken daro ka tel ki chware yes perach me go wadi ento pitian lo ngo kidong for how long kafi for the twala juli tame be television kit me kare diju yub man ma dit me kit mon ki cho wanywa ko kachil kwedi lok ma pigi tego makelo dan lobo makelo nano kitma la cho ke dago ikin genario ni giramo ko nining nya Wilfred Kafi watiki lok ma pigi tego ma benywa ko net tinne ko no be cha ko nano jimo ken ma pigi tego maramo kelo alaga but pierre tek numero wek wi po will inene subscribing liking click comment ma megi ben pierre tek i comment section Adigi Susan Diamond ket me kara duju apoy tidini afoy tima be kafi be dama wanti kanena itambi be television ket ma pola kan tinda ye dul mo kene itambi be ket mon ki cho ana foy atima be free ya yumero atikiri ka chel ki dama tikane no bene boy and of course the chia tungan atiki skinny girl one of merawaje one of them pongwi yo yara itini atima be afoy tu jole tami be television afoy jole tu toile tami be television kiri be ni tin na ma chen tu yum tu toile mere pe ke du piner matin ki topic ma ki kele table piner matin we ko be di kar me nywa ko ne bot ien me se wo ko no me di kanena wa afoy okay afoy jole ma cha ko ne ki bori skin di ka chel ki Susan tiem atam ne ko ma tem bon e lok eni ma pere tek machalo dok payu onyo machalo la tien ka don e gang la tien na cho kelo dago watigi weri mogo ma watikwetgi ikom la cho ki kom dago manotie kai kom dago ne tie ki o men dago la men dago ki bora wibe no tie ki o mena wubi ki la mena wubi itiki maru machalo men dago ni itiki mamani machalo meni munywele yen la cho eoni kelo family kachel ento wabir kaneno kwe peke mapol mapat mapol kare dano yoke kwere mawego handling issues ne beru tek pien dano neno wachini remu pek loy pi pien wati peramo jallo ne nyot peramo weko ne wamer kong tien watem neno mon pore ni ien machalo la cho onyo machalo dago kade kwanye kinu chako ton dogangu weri ni charo lamiro umiro
mamani ki wachi ni mukena mano ki chok kiri to twale iromo luongo gi bino gi kwo ka chiel e gang bori based on gwa karo kene pero no timo diugi la bolle waket ni kachalo in nyako ipo e gangi chi wini meni machalo maro chweri tiga dano chan matek mukar ka kare chi ya da ini tigi kero pian ngaro mo ke gang kuja petwero konyo ne chi de tamno mirkello ubet kichi pore ni macharo la cho romo kwo ka chil ke marne onyo macharo dago romo kwo ke mien chware ka chil onyo macharo family ario eni giromo kelu lumegi chware nyo gwok lumegi dago ne gi kwo ka chil based on the scenarios kiji mukana mano gwok ti me kinping la bolle iwinyi ni koni kakala tinyako mani gi kelo gang kenyo ino la cho dok tiki tamma mapat loke pa wij mani berutie based on gwakar kene dago performance ne peti mabe nyo kita gwak nyako tika nen kwere jima pol ti me kenyo but handling issues any tika yellow family ma pol to trial but wa merwa nen kari bedi remo pek loy pi Johnny any one romo kwa kwet ginining i family mamewa wa ye nigi ramo kwa kachel i dok pajo ma wan furwa ton ni keje wa wek gubet ki pajo kakamano kinywalo ge yeni then we give a help nyo miu kon kakama pore but tikuri peke mukene tie ma needs attention pa in macharo nyako nyo in la cho ma mede ngat any specifically mir bet chok ka ngere edo luoro ji mukene ma wan wabi bon igi kinini romo ye mona de deni wan romo kwa ki down e nining machalo in skindi in non ko beri la cho mo kwenye ko beri weta kiri tao tu mor kuja erge ganga ka eni o miru tie la miru tie mego betie pinga pepe de trial bad ini cher ching la cho magwa kar ken chi dia ke ngagini inoni berka twalo konni a chabet ki chabet ma ko kono miru cher cho kar ke ngagini o miru cher itamani miru do diro chok ngere aide mamani nyo gwa ko miru mo gwa la miru ma itamani ramo berube onyo keje waramo timani ni ning pien ka pego do por no mir ki nen ki yo me konyo dano ajoli bet 12 afoyo la mera ki umera Wilfred lok ma kai tika wachene ne ene lok ma piera tek tutual but in mai tika winyo woko angeo ne tika gutu dano maduong tutual woko kono magi tika kar ki kori pero ma pat eni eto ka momo miere guno ye kony me lok chalo tam gini pere no gina ne tika diu ko ma megi chala cho no ti diu ko ma megi chalo dago woko kono gin muti me kada dugi lok e ono ni kit mane ubero la cho mo matie wono to no ti mo mano ki cholo chena mano eto wono no ti ki chena ikara ma wono ti ki chena dida ti la cho e oni ikara mo no ti madak dit loyo money mano ti moneni that very day that very night wono to magi confirming en ni obucha no salary ma dit me ake matiri idiwo kono excitement pa nongo pa mochara ma dit nganga ni yes museo to giduwo eto ma museo to uteni lutino matino awube oni ti first born pa miene gi pa wono e oni uteni lutino mukene mangage mano fudgi kwano mogo primary secondary kidong moni mukene ngeti institution eno dong deal to kwano ti batiki dago bene dago be ieti umegi ne beti gang eno megu pegi kero mono me chako wako lutino e oni kita dong wure tiedi endo penyu dago ni adamo chako lutino pa mani ya kilo bot kany wakuoke gi gang kany pien museo tenyo ngom tenyo art kijimi mukena ni wure maditi do ngo wako lutino ento ingeo ngom ti me megoni pokwero machalo dago pa wubi ni pokwero weni wabi gwako lutino pa mamani endo piki ganga wek bed kama no kama mama gi ti ye wabi twalo ngo kon pi wakwero ka wano wamio mi ot wakany bene ngo waweko beru kany tinene so ana wayo ni kitung bot la megoni pokwero ngo miu kony eno gitung bora ana bene pabi kwene pigi mi kony eno pigi ganga now skindi
Coin kiramo mine. Ento peki gang bori. Peki gang bora mano ana ki gang wa chero gang bor la cho mano. Koi mina tian lok. Marama gwagari di mo marama weko in perama jorlo tian me bin ka ko igangi ki kome. Wayi ko beni rami yo coin. Bar mir go bet kakamano iniberi dikali. Mama weko in perama jorlo tian. Kakare an pa kwero konyo lutian pa ma pien eno ni lutian pa mama na ko. Yes pa kwero konyo gi amia ni gen beno go beri go dong beno go ben mabe. Ando ngoma weko ana wayni para mo jorlo la mera ko kere mon peribu ot. Okay. La mera ki kume para mo ripo kere ot pien la mera bi ko kere mabe chamo buchako lokai kuma buchako lok mugo maraji kuma penino dega eno no chamo kene ki nyego moni nyego moni maneno gwa ko ni ko jemo kene bebe ma tie ki no in ko me chane la choni ku dugi jole agi ngoi kwaro wak me dor le me ogene eno mame oku uni chuari so no la mera pega na nena mabe aria de ko ni ani gini ni leoni mega jemina umera ya bet kere ena buchaka ko ni ka anda pe buchaka la ko style ni ko ni bene ino gwa ilu chuari daddy you welcome new type on the so la mera ko ni penena ki wanga be la mer gera la mer right but jimu kene po bunena ki wanga be now skindi ngo ki ko ma lutino nyulumbege wa giramo timne girako tampa pa choko ki kum in machalo dako kemi ko jimario ma gwakar ken kala mir chako timne tuginar ne wang chuer ni atamni nan chalo angole ni girmo mer betie ma che donye bedroom la bonoke okay pien cham ken we ati lungi no kono mien nga mo ni tiga lungi ye kan i bieno trok kidong chamo e bi chako ket gumo me rukubong mo mano po pore ke rukubong ni mano attracting la dit mo mega e kume ni pede manene ichako gu ichako du amur ke ga gire da no tie o muzuri gire na ye tu bare kuja mano andong pa bunia what so ka gina chakte me nga ni do tuar buchera be choka de da ki la chudi ni so manyer ka waken ne ka gwak la miro chako rukubong mogo ki ngwer gumo mogo ma yuaya attention padano then in bene is signal leoni gini eni nanta tiga yuaya attention palcho in bedu chaku telu en bonge mogo ni kidong maraje eni tieni ba piente ke kero te do chawti mo jima kumano timba mi chakru ka jaro ando an pa bi ru ka jaro ana kai ibi kwanya bi kero ping te ke lo ke ni tap ingera attitude na bulaka o mi iru ka kumano wek la cho o lokta me kumini ta wali pa madama dakti muzuri lo palatin cha ke ngata ingeo ngo akai ki kero asgal ko actually la mendaro o kelo wate mo ki charo me konyo daro gang ni nywa ti mo matiano nyaga ni dare ka lab ka kazina ni a sera ka teach la mego ni mo me chera ni akili chai we bedroom kelo me tel da chono leng we ti chai pigi kelo kando ki kero kuja dag mario da obino abino ka per ka furni men geno wa per ka furni iti nene la chono we pepere ini ti pa ye ma dek ubio no la chono furu ki ngo ka lo futi kita wele ka donyo we ngo ki we sorry na ngini no de geno we ka cleaning from chai to dressing bedroom to sorry sorry chinge la chono kanyo bi la chono mo mate pe mero balo ata ki da ne mar da ne ria de ulu da ne ko pin we ni salary pala megoni pidwadi ma pe chulo la megoni luoni ngani ki charu chuwa luoni la tena la mien mama na ata mi no ramo konyo we ni dwe mo kana pe chulo wa chulo we ni dwe ene mi chul tela di wa dong dwe ene ki ken ma dong ti dier ki chulo 150 chu poko kin 150 we ni in yen transport an be mi tien ene po we tien lo ka ba chu we pe nya be ngo pe tien lo ke mo ene be la choma kwiri we pe nya pe tien lo ka si do ngi jolo nyani we ni pa duga nong la mego ni kwere gaga ka duga no won wen what chu we pingo we ni kai chwa lo ka ti lo ka si la mego no chwalo la mego no cholo salary ne o chwalo mu wen en pi pera chel mi ke luwari
kono la mero kono ngari Wati, kono nganga. era la ti ono beno dana mango mariek chu chwala la meganio chu tiano wene gen ma ko man ngo pere katime ko ni ana ben ngad mati lose ko na pie ko na chelo ngo pala mingene ti wene ni ka duga no ko ne dugi nong la megani mo no don ti wene ki daka ne bi medo la megani wage mena ti down when what ti nene wa win ki bot Susan Diamond Suzy loke ene teteka mer bertie because watiga neno in the angle meremo keta pack en takene wegene wa meta wa yawdu we were yote mono betini yani ya daba Susan remo pirata umir wa gwak gi bana don kwe jim mugo maskindo berka wacho gi lok me ngwer gungi ki ngagi ki tim jim ken ma koni romo kela attraction ki ngagi ni Doni wan romo tim ne ning ien mono baby ye de ni romo gwak ko nyoy romo funyu la mira ko binu gangi. All right, for you, skin di kachel ki yen meteka nen weta me be television. Ikien tamo ke ma do angeni mono wano ngeni. Pameta poko tole ko lok pala mera kafe. Ingeo ati ten lo mo pa no we ro down kilo wadi. Igayma mege. Yes. Tamo ken ke mena la mera bol ke me mi go re pero be ti ki nganga ge. Numberity muken lo kwane a lot of things. Yeah. Abadana tini amita mi muachil tini Jackie Nan ambi chakibon wede pala choge. Right. Jackie Nan la cho kelu wadine. Let's say go miene ati wa la cho mpo kel miene. Yes. Aha. Bato wa aha. Miene la miene ni go o miene na peron bi to albat ko ma kere wede pala cho. Enenge pero budugu bot daho me ot. Daga po berki mai kom weri pala cho. Cha we no tika ngoro unyo still maybe ki berka duwa ko lok bala cho ni daga tim ngene kuman like peke dugu bot daho. Right. It's okay nen. Daho kelo wede ma mege. Let's say ne gwa ko kelo la miene. It is likely ni mono, it's most likely ni mono kelo pere ken daho ka chel ki chware. Yes. No, dago gen kila mene kuj ma romber tie yom chuny ma romber tie romber tie but ati bien oni for a very short time kida umbe lubo tien lo hango wer la megiti kenyo inyo the amone mano tie mene amene ti relax ti redundant no way inti kuj gangi enti we mi na mi an ko okay we dugu dia to be yes pemelo lo khajimi no en ken ma kero ke tiana ini right no kero mere mote we come kidon ke me WhatsApp and she doesn't want to be told things chano bene ene ye laho kenene kan ini you understand TikTok gini ene ye wayo ga inoni mono hobo tero kan mabo either bo chako do khlo kila cho ni bo chako do lo gang bad mego so lok chako gungi gang kadu bino ile dugu rubu pengi kanjo aha Perach megwaho wadi ento pitian lo ango kidong for how long kafi we put him on these dog gang ma they need to experience. Yes. Let's talk about privacy. Kima na we skin the wake any mono ana wa habe wangla dieta wati bedroom go yuking anga gini someone does come unannounced when you make chilo ke sitting room be wala beti Allah ko ba kuno won furti enjoy man kan no what you ya so mego doko warwana wala beti Allah be get bien go no ko beti ne you understand so privacy pola kare piatek right so wakodano perach enter for how long and for what reason kafi okay because timone may know ni mono angemone bieno ne mission and ya gekne most likely know ni mono kerke wo I know tika baldo gangin adana getin mono remo pek loipi ento remo ma inmi gwa ni mono benefited to body for how long kidong mina mario lokom expense by the way it is best to konyangato mone ken anti chen kitian log ni mono kado ngame beda chi bebe yino vodkech ba ngame diko yaro en tino di wa you understand no yino vodkech beno vodkech ja come en mo yile we down here bedang cha wen and you understand so I just want to pick from local name ne
Kadigi bori no pebe yeno pour cake, which is right. But kadigi kuno ini bi yeno pour cake. Pela bi ye, kawa ci pere no mir ngeke me planning. Pingo petok dek matim yun bi cham kane bene. Kado jiwa kit bung punya niga. Yindir ma. En kadung tin pere you have to understand mir ini liat we. Okay. We need to get this thing right. No mir it at least omiro niang ni mon cham ken me bedu pe bara. Yeah. En to kan me ti bore la tienem kati school. Ono mire bene mati bedi tin be mi bedi school, you understand? Yes. So no more the cost actually chero malum kilo mina ma so local cost me ko chero ko mal but Susan based on kit you me go down ki pep ya chure no yam chon pe nano chero pep me ko ne chero ki ma pere don dok tak to trial makero ko lok ni cost me ko don tiga dollar mal to trial but why is it ikinini down don good to the level magi very kwon marai mo kar kare quarter ya ono pola ka kino we ken mo pola ji mo fora cafe like kade beno wo volume chene no but remember this sometime yen we gangi kuni city ga ene bere ti de ko gani ni oyo ko bere oy do no don down ngaro jam pedo en ka we pe o no mi le ngar mo bet gangi kan no am pamber gangi ba perme ken periam banen ba ka bi bedo no you have to follow the rules. I was even coming to that. The money may know any more. The money no way piano in the gampo mera. I can do anything. I can instruct you as my brother's wife. Even the budget, sometimes I need to be involved. You understand? Don't write bod died to one man in Miana Wobe. In most cases, I'm sorry to say this. You know, in the morning, give me to take in control, give me wing. Piano Burjimpa would give. Got a will obtain freeway. I'm a near come down. That is very an issue. Madana tin mo leganti ni mono. Teme ke tere we come bene wodi. Ono nglati good money. Mane dogo me brada. Good money me dogo betie. Ki darone. So privacy merke me that space very important. Piete of me betie. Right. And kanu in berbe ganje money o me nge jima pol teme gang. You need to first of all know what a family is. Yes. Okay? You need to know what a family is. Define a family compare ke ni man mere ngeja nyuala ini. And then you really know how to follow the rules. Pierre Maneno, a family is a pole, may know ni mono, which are good pianing and may know in Gampo Mare and Gampa wood and all that. But like Manana watching him mono, the more you go Dani gangi, the more you pay and you never grow. You will not be so much developmental. Until I tell you to end, they will really come and but Susan. Yes. I want to try to bring it in this contact name. Based on kit me gwa dano kawa por ki family mo kene ma chingileng full and gi gwa dano ma pol gi gwa dano mo ken be pe werigi and then lutino be nuti kenyi ti wo be kenyera gi da go be ki family ene until para ko no gwa kala ba mi gi gum no guno gangi nyu guno ti ma gi timum pingo tek to 12 ki wan me gwa weriwa more than ngat ma petit chocolate what to try. Actually, why any mono? Remopek loipi. Yes. If you're going to base near remopek loipi, why is it kuberchani? It look like pea. Tika mero dog pack loy remo. Inyo adane tini mono. Wakodane wana gwakainba. Not everyone is meant make wakodane cafe. Wane odama nungitiki kero. Like may knowing atini. Muken oina onyaga ma peg wakodane. You understand? People have different journeys in life, and then get you know part. That's near reason get money make guaco down or whether what the water. Then my name to my phone make it care about the pair guaco. What did you by the way? Yes. Actually, we don't get pair guaco. No, my can. So that's near reason can get money make guaco down or gang. We really need to appreciate. Come here, che. No kanjima duong. Ini come here before. And then, mina Mario, anything in monom. What mamigi cafe, pederawoni and kalanya me just like that. Matters jomokene gitemo, but kene on temo, inoen what that team man late. Because when I jomokene me noni, ikele wati, walk ilba mi kermo, let's say walk to can get ye, you take it more, equanya ware kerwe, you don't teach. What double team me way. Timo because nyoni mono. After all, there's nothing can do about it. When I went up to Dukan pa Wadigi,
muke no ne camp go kwale chene go cherke piana nge pe tim gi mo ibi ma ko ge fine me boy in after all me koma konye pere but the truth is ngat my nen konyo kan to help or to support somebody nge ngeton take chin me konye ngatani. And then you also talked about go hangen mano pe wat endo mer ge ja plachuj ba ke do mer la chuji ko mer la chuj don ko ka tie because kana wanda dana ba do mo do waram ko pe bere yo to twan iyo life is so tricky jom ka na no te go ho ngama pe wate ba no wate la nyen ki dan me pe ta ko twan kafi iro me ko mer mo la ku full and no in pe wi ma no ki repat ma pera mo go ne eto wota ngama in riak when you lock I ne ani money why want to go for such a person so we go down actually take value like based on the character behaviors and all the things go the pay no achara that is one. Secondly can dire me pa benefiting pero benefiting lo tiena nyongo woni na maybe kan la chuji yelo mala and then ka kele ganga pero influencing down me ganga like you know maybe character wise pero jomo kene kele gibe anti ako nambe atime ko mat no ani mona ge ngagi ki lok mu ma kire pe cha wen no ganga gak mere wo so pa ko ane pe gwak dano but nga me gwa right and then for how long and for what reason I think I need try to actually I want to go deep into that how long because in your word you keep on emphasizing on how long kafi let's say ni acha ko ni nginga me gwa yes now kadong ni ana kel gwa maybe la mera ma ana ngi ni mon ko don gwa bene o tiero kwano when you go she has the capability of doing something on her own like she can be independent you go from go me gan yes ma wana do mi ko njero go me gan and why would I keep her in my home kabu bieno waka just to relax for a little while kichero pienda moment go ko da we mala mero go ko kenyo yes I'm stressing so much come no me piano no things happen behind curtains when no anymore la men da ma chero yacho kichwa la mienne kikoma chero yacho e no lock duong so for how long what anymore come here chill know the person you're going to keep kada la mero mene ne ke anatie so I think that chero kaki side board lo tena nyera no me walk from that age money matiri me o kina mwanga para beach para beach ma put pe como chako lilla be ke nendo chako janendo chako wera degi don nganga ma yimbe neno ni exit me do chak neno ka kenyo lokel ma be pela kare ma ndigu man if you can't even support ko ne tege chene wona ne lo tena nyera kin kar ma para ngana para beach kenyo be no teki yo no no lil ba pe temba Kewe nen ki wang pa gono. Oh, you want skinny gong. All right, fine. Skinny. This is a question on Ario ba mer penyi. Lok me remo uno pek lo pi barikinini pi tiga do pek lo remo mostly dan mo kene gi de gwo. Dan ma pe werigi more than gwo ko werine gi come. And then Diamond Burger emphasizing a lot about how long kare mene ma waro mete ki go down ma kreni kala tinya ko mi o kare mene ma wanen at least we put some gap new actually no limit mo no betieni I think kala tinya ko o ma en ma nan dul ko me diga temo you pe ko ma can attract my husband no mera mine a light money signal ni nan chalo we need to find a way out plan B mo mi betie waram timni kala tingana wubi kono because mostly tingana wubi they are not so disturbing to trial ka bien lok me gene wa go kar keni in daro ikiru la miro and la mira we ben tikenyo they can join into a fair and other thing mukane how long and then why is it remo foi la mera monolog ma benjo tutwal umiyo tam ma benjo tam marwata berani eno berka emphasizing for how long how long chagwa chamo kene bere scenario mogo mano mamani kwane ruonyo chinene eto no iti gangi giriti mabe lutiano dong tiano ka matidi ne kira la mera weni for how long ka matidi ne gwake
muchaka from 0 to apario wako mabe apario kenyo rama apario romo angeni no madite olotono tie yes nongi kamo polka ne dana peto no gu proteño oloke la ten ngomo no tie ket chuero ping uchi ket kin la ten od lumo da peto ikelo konya kina etke okay jwale gi gang kwan ki nen madite tutwal tite gang kwan boarding school chulo ne ni ramo konyo uchulo lokma ne kwano gi de gi ganga ne en patiu po kwan de gi gangi pien cham ke la chu be po nen ma be kai ke la mer be na gang no picham jom ke no woro dan pe nywale gi marom chomo kene ben woro ti mono kene ben woro mono kene ben woro ti ki kilo matunga ngala chogi weng pero ki kilo matunga ngada ngi weng pero so rupe bu to be ar kumano ki ye ma be ni abi woro ento olu to wanga tele ina to kilo dan ma gangu ki ken ka kilo magang wadong no pede nero nga wo chiro ka da ko kilo matunga ngi la cho wa chiro ka la cho kilo matunga ngi da wa chito na ampa mi mone ni pe gwa ko dano kira right so kai no ni pe ko ni ti angi tungamu yes support mo madi ina ye dong olo itie mai no ni ole ram raising gen nongi gi kama no ka kama tie mini gi kon gi kunu iraro gi ni peti mo gi mo ibedi ki kal me cher ka roto gi beno indo pe wat in keni olu tono aunties uncles mo be tie gi mi yotam tinene ki bien ki kar karoto gi gi do roba gwa gi obene tinene so ibedi be gi kuj gangi kai miani otupo bale pe ke la mero so gina pete kuji mero bere oti ki injo me mi kon bo remo gi repek lo pi pe tenyo gi kiri ben wa mani mano gi yo ni mountain lo tian ma tian no pe tenyo gi ti min gi kon era no itiga ngo ka safeguarding oti wuni chuari tinene kini ni pio bale wala mero cha tim gi moy cha moy ken ya so pe kwa kai ne andong olo ile di chem kel ngati man ki mira ko xone but may boko ngati ni gangi ni berka study ngati ni when you're my child alors mo gokti is it negative positive yes and then also look for a way of developing this person right ka kera man ti teme me jing ngati man boko chumpere ken be dira en be dira ma tim ngom o chumbe me ko nyoti mo ken ni jomo ken foti ngera ni okay and then I talked about for how long still goes back to Genawa in the morning. Kare ni alanga tu mo ndong ramo beru ken ni gwa character ne o cha Allah khair I believe ni more in you know what to do. I think basically that's that, but otherwise apa ni gwa dano and to nga me otherwise go so otherwise go no look at it right me gwa dano and to mabati you know for how long and for what reason by the way the fire Tami be television in midweek Tami be television you make it mon ki coo what we ga kan and to mean what Tami comment section ping remu tiga pingo remu pek loy pi nyo pingo kinini pi tiga dog pek loy remu irom go maro in meti nanwani ikil maro ka chiru beru kero no lokmo pe nyirom kelo go ko teno pada meru teno po meru gini no lokmo kan be peke based on some of the few things mano wanano gi gwakaro kene ka kome gi tiga lokka gi pero balu ken gi nga gini wa kwa nge ka chel kwiri itame be television amore
we put them on these dog gang ma they need to experience. Yes. Let's talk about privacy. Kima na ne we skin way ke ni mono. Ana wa ka be wangla dieta wati bedroom go yeki nganga gini. Someone does come unannounced. When you make chilo luo ke sitting room be. Wala beti Allah ka ba? Kuno won fruit enjoy mankind. No what you ya. So mego doko warwana. Wala beti Allah. Be get bien go. No ka beti ne pe, you understand? So privacy pola kare. Piatek. Right. So guachodano peraj. Enter for how long and for what reason, Cafe? Okay? Because Timon may know ni mono and your money being on a mission. And ya getting most likely know ni mono kerke war. I know tika baldo gangin. Adana get in mono remo pek loipi and to remo ma inmi guaho ni mono. Benefited to body for how long? Kidong mina Mario locum expense. By the way, it is best to konyangato mwene kene anti chen. Kiti unlock ni mona. Kado ngame beda chi. Bebe yino vodkage. Back ngame tiku yawa ina. Tino diye wa, you understand? No yino vodkage. Beno vodkage ya. Kome no yilewe down here. Bedang chaweng and you understand? I just want to pick from local name. Ne, katiki bori no pebe yino vodkage, which is right. But katiki kuno. Ini bi yene pour kay bana bi ye ka wa ci pere no mir ngey ken me planning pe ngo petok dek ma tim yun bi cham kane bene fa ko kit gum kujani ga yin dir ma en ka dun tin pere you have to understand mir ini liat wi okay you need to get this thing right no mir it at least o miro niang ni mon cham ken me be do pe bara en to ka ngam ti bore la tienem kati school ono miro bene Mati beriti in Birmingham school, you understand? Yes. So no more the cost actually. Chero, malum. So local cost make wa chero mal. But Susan, based on kit you make wa down ki pep. Ya chure no yam chon pegi nano chero pep make one ni chero ki mama pere don dok tak to trial makero kwe lok ni cost make wa dong tiga dollar mal to trial. But why is it ikinini down dong good to the level magi value kwon marai mo karkaro quarter ya ono pola ka kino weke ni mono pola ji mo fora cafe like kadibe no wo value me chene no but remember the sometime yen we gangi kuni city ga any bere ti de ko ganini wa ko bere oy do no dong down ngaro jam pedo en ka we pe o no mi le ngar mo bet gangi kan no am pamber gangi ba perme ken peria banen ba ka bi bedo no you have to follow the rules. I was even coming to that. The money may know any mono. No money no way piano in the gampo mera. I can do anything. I can instruct you as my brother's wife. Even the budget sometimes I need to be involved. You understand? Don't write bod died to an man in Miana Wobe. In most cases, I'm sorry to say this. You know in the morning, give me to taking control, give me wing. Piano Burjimpa would give. Got a will obtain freeway I'm a come down. That is really an issue. Badana tin mo legantin mo no. Te make it take we come bene wodi. Ono ngati good money. Mano dogo me brother. Good money me dogo betie. Kidahone. So privacy make me that space very important. Piate of me betie. Right. And kanu in berbe ganje money o me nge jima pol timi gang. You need to first of all know what a family is. Yes. Okay? You need to know what a family is. Define a family compete kin man mere ngeja nywala ini. And then you really know how to follow the rules. Pierre Maneno, a family is a pole may know ni mono, which are good poke, pianing and may know in Gampo Mare and go Gampa wood and all that. But like Manana watching him mono, the more you go Dani gangi, the more you pay and you never grow. You will not be so much developmental. Until I tell you to end, they will really come and but Susan. Yes. I want to try to bring it in this context name. Based on kit meg wa dano kawa por ki family mo kanema chingileng full and gi wa dano ma pol gi wa dano mo ken be werigi and then lutiano be noti kenyi ti wo be kenyera gi da go be ki family ene until para ko no gwa kada ba mi gi gum no guno gan gi no ti ma gi timum pingo tek to 12 ki wan me go weriwa more than ngat ma petit chocolate with it. Actually, why ni mono? Remupet like yes.
If you're going to base ni remo pack loy pi, why is it kuberchani? It look like pi tika mero dog pack loy remo. Inyo adane tini mono wakodane wana gwakaini ba. Not everyone is meant make wakodane cafe. Wane odama nung gitiki kero. Like may know ngatini. Muken oni na onya gang ma peg wakodane. You understand? People have different journeys in life and dan get you more part. Just mere reason ngati money make gwako down or whether what ne pe wate. Yen wane am jema pon magiti care but gipe gwako. Wadi by the way. Yes. Actually, no gipe gwako ngarma kan. Ngama kan. So just mere reason ngati money me gwako down or gangem. We really need to appreciate. Come me ache. No kanji madwong. Ini come here before. And then mina Mario anything ni monom. What mamigi cafe pede rauni and kalanya me just like that. Matters jo mokene gitemo but kene on temo inoen what that thing man late because when jo mokene me noni ikele wati gwak ilba mi ker mo let's say gwak dukan gitie ni tiki teach mo ikwanya ware ker kwe I dok teach what da wo timi me wewe timo because nyoni mono after all there's nothing you can do about it when I went up to dukan pa wadigi muke no ne camp go kwale chene go cherke piana nge pe tim gimo ibi ma ho ge fine me boy in after all me koma konye pere but the truth is ngat menen konyo kanen to help or to support somebody nge ngat take chin me konye ngat oni and then you also talked about go ho ngen mano pe wat endo mer ge japla chuj ba Kay do mela chuj ko mela chuj don ko ka tie because kana wanda dana ba do mo do waram ko pe bere yo to twan in your life is so tricky. Jomuka na kanote guaho. Ngamape wate, bana wate lanye. Kiet down with Peter Kutuan Cafe. You know, me kumero la kuoful. And no in pe when you no kirepat. Ma pera mo guaho. Eto what I know in react when you lock, I know any money. Why won't you go for such a person? So we guaho dan actually take a value like based on the character, behaviors and all the things. The pay no achara. That is one. Secondly. Can I dire pas benefiting? Pero benefiting lo tiana nyongo. Well na maybe can I la chuji yelo mala. And then ka kele ganga. Pero influencing that me ganga like you know maybe character wise. Pero jomo kene kele gibe. Auntie, ako na mbe atime kumat. No ani. Mo na ge nga ge lok mo makira pe. Cha wen no ganga gak mere ge wo. So pa ko ya ne pe gwak dano. But nga me gwa. Right. And then for how long and for what reason? I think I need try to actually I want to go deep into that. How long? Because in your word you keep on emphasizing on how long. How long? Let's say ni acha oni nginga be gwa. Yes. Now kadong ni anakel gwa maybe la mera ma anangi ni mon ko dongok bene o tiero kwano. When you go, she has the capability of doing something on her own, like she can be independent. You go from Megugan. Yes. But one of me, you can't jero go Megugan. And why would I keep her in my home? Kabubino, waka, just to relax for a little while. Kichero. Pienda moment you go that way, Malamero, you go Kenyo. Yes. I'm stressing so much you come to me, Piano. Things happen behind curtains, but no anymore. La men dama chero yacho. Kichwa la miene kikoma cheriacho ino no lock duong so for how long wait anymore come here chill know the person you're going to keep kada la mero mene ne ke anatie. So I think natural kaki side board lo tena nyera no mero walk from that age money matiri me o kina wanga para big para big ma put pe como chako lilla be ke nendo chako janendo chako wera degi don nganga ma yimbe neno ne exit me do chak nano ka kenyo lokel man be pela ka rema ndigu man if you can't even support ko ne degi chene wona ne lo tena nyera be kin kar ma para ngana para big kenyo be no take yo no ngero no lil ma pe temba you want skinny gong. All right. Skinny. This is a question on Ario ba mer penyi. Lok me remo uno pack lo pi barikinini pi tiga do pack lo remo mostly dan mo kene gi de gwoko. Dan ma pe werigi more than gwoko werine gi come. And then
Diamond Burger emphasizing a lot about how long. Kare mene ma waro mete ki go down ma kreni. Kala tinya ko mi o kare mene ma wanen at least we put some gap new actually new limit mo no betieni. I think kala tinya ko o ma en manen dul ko me diga temo you pero ma can attract my husband. No mera mine a light money signal ni nan chalo. We need to find a way out. Plan B mo mi betie. What am I kala tinya na wubi kono because mostly tinya na wubi they are not so disturbing to trial. Ka bien lok me gene wanga go kar keni in dago ikiru la miru and la mira we ben tikenyo they can join into a fair and other thing mukane. How long and then why is it Remu? Foi la mera mulolok mabejo tutwal umiyo tam mabejo tam marwata berani and we're emphasizing for how long chagwak chamo kene bene scenario mogo mano mamani kwana ruonyo chinene eto no iti gangi giriti mabe lutiano dong tiano kama tidi ne kira la mera weni for how long kama tidi ne gwake muchake from 0 to apario gwako mabe apario kenyo ramo apario ramo angeni no madita ulutono tie yes nongi kamo polka ne dana peto nongu pekotenyo olukir la ten ngomo no tie kat chuero ping puchi kat kin la ten od lumo da peto ikelo konya kina etki okay jwale gi gang kwan kinen ma dirte tutwal tite gang kwan boarding school chulo ne ni ramo konyo uchulo lokma ne kwano gi de gi ganga ne patiu pu kwan de gi gangi pien cham ke la chuo be pu neno mabe kai ke la mer ben gang no picham jomo kene no woro dan pe nywale ke marom chomo kene ben woro ti mono kene ben woro na kene ben woro ti ki kilo matunga ngala chogi weng pero ki kilo matunga ngada ngi weng pero so rupe buto be ar kumano ki ye mabe ni abi woro ento oluto wanga tele ina tu kilo dan magangu ki ken ka kilo magang wadong no pede nero nga wo chiro kada ko kilo matunga ngi la cho wai chiro kada cho kilo matunga ngi da wai wa chito na ampa mi mone ni pe gwa ko dano kira right so kai no ni pe ko ni ti angi tungamu yes support mo madi ina ye dong olo itie mai no ni ole ram raising game nongi gi kama no ka kama tie mini gi kon gi kunu iraro gi ni peti mo gi mo ibedi ki kar me cher ka roto gi beno in do pe wat in keni olutono aunties uncles mongo betie give me your time tinene kibien ki kar karoto gi do roba gwa gi obene tinene so I beru be ki gangi kai miani otupo bale pe ke la mer so gina pete kuji mero bere oti ki injo me mi kwany bo remo gi repek lo pi pe tenyo gi kiri beno wa mani mano gi yo ni mountain lo tian ma tian no pe tenyo gi ti mini gi kon era no itiga ngo ka safeguarding oti wuni chuari tinene kini ni pio bale wala mero cha tim moy cha moy ken ya so pe kwa kai ne dong olo ile di chan di